Mae yna lot o'r un fath o drac yn Stiniog, felly gwrando be mae beicwyr yn gofyn amdan a beth sy'n popular ar y funud. Nathon ni ddesidio gweithio efo hogia Dyffryn Conwy Trail Crew i dorri fewn llwybr newydd, ond llwybr mwd ydi o. We're here today on behalf of DTC, which was a small group of lads who were keen mountain bikers from Snowdonia, and we thought we'd come up with a bit of a group of us that would sort of overhaul trails and maybe build new lines. When we first got approached by Buds to give us that opportunity, we were all buzzing to be able to get up there and build what we wanted. It's like a handmade ornament, really. You sort of appreciate it more because you've built it. Dwi wedi nabod rhai o'r hogia sy'n yn y criw am flynyddoedd i ddweud gwir. Mae'n ambell i gymeriad yna hefyd. Wedyn, oedden ni jyst teimlo sa'n dda i weithio efo nhw. Mae'r hogia'n cael brecwast, maen nhw'n cael uplifts am ddim yma, maen nhw'n rhoi diwrnod o dyllu, maen nhw'n mynd i drio fo allan ar reidio, gweld beth sy'n gweithio, gweld beth sy'n ddim. Mae'n jyst y dda gweithio efo'r gymuned. Dwi'n siŵr fydd NRW reis falch bod nhw'n fan hyn yn tyllu lle bod nhw'n i goedwigo'n nhw yn gwneud. Ond mae'r hogia, jyst hogia sy'n mor keen am reidio beics, hogia ifanc, mae'n dda gweld nhw, rhoi ffocws i fewn i bath worthwhile fel hyn. See you on the trail. The club's called Snowdonia Mountain Bike Club. It's based around Llanberis. We meet once a month for a larger club ride and weekly for evening rides after work. It's made up of loads of people that enjoy all sorts of different types of biking, so trail biking or cross-country or downhilling. It's a really good way of getting out into the outdoors around Snowdonia anyway. Ydyn ni'n Antestiniog heddiw yn Blaenau i reidio trac newydd Bendy G, a fydd yn hwyl. Nes i jyst dechrau reidio fo'r clwb beicio mynydd Eryri, tair pedal mlynedd yn dol. Nathon nhw just sort of dangos y tracks local iddi fi a pwynt fi yn y ffordd iawn. Sometimes after work we might ride and then we'll go and meet at a local pub or whatever and have a film night and people can have tea together. So it is about socialising as well as and just enjoying mountain biking. Da ni jyst wedi bod yn reidio yma yn Antestiniog efo'r clwb Dyffryn Trail Crew sydd wedi bildio'r trac newydd. Cychwyn efo few jumps a wedyn gweithio'n ffordd lawr i section newydd. Oedd o'n reit anodd reidio fo, ond pan o'n i sychu allan, bydd o'n reidio lot gwell, so bydd o'n trac da. The type of mountain biking that the club does is kind of everything. So there's the Marin Trail and Penmachno mountain bike trails that are man-made. We've been in Antestiniog today, so we've been downhilling. There's everything for everybody that just wants to get started, all the way through to people who are really proficient sponsored mountain bikers here. And the club hosts that whole range as well. Yeah, just a buzz. Mae'n hobby da I gael, really. Cyfarfod pobl newydd a sy'n byd gwell. Mae Antestiniog wedi cael effaith positif ar ardal Blaenau. Da ni'n cael rhwng 10 a 12 mil o bobl yn dod yma i reidio bob blwyddyn. Mae'n golygu bod ni'n gallu cyflogi mwy o bobl yn wedi'i yn y tymor ha, lle da ni'n cael fwy o ddrifar, mwy o staff yn y caffi ac yn y blaen. Ond erbyn wan, da ni fyd enwog yn y byd beicio, da ni wedi cynnal rasis mawr, pencampwriaeth Prydain ac yn y blaen. Lot o hynna yn aros yn lleol, bitsa'n lleol, gwario pres yn lleol, sy'n mond y dda i'r ardal ei hun.